igisigaye ni ukuzategereza izi ngizi bakazatubwira icyo tuzazikoresha. Wallet iba iraha umuntu utarahuza guys. Aha kuri sipeni uburyo ki wakora zino tasike ziri kuri sipeni, uraza ugakanda kuri izi tasike, hepfo haba hari akantu kameze nk'akadorari, wamara kuhakanda zikaza gutya, ubundi kugira ngo uzikore zirangire ukanda no kuri go. Iyo ukanze kuri go ihita ihingukira muri X ariyo twitaga Twitter. Iyo bimaze kugera aha ngaha nta kindi ukora ni ukuzamura, hanyuma hakagaragara utu tuntu, hanyuma ukanda hano kuri aka gatima, ugakanda no kuri aka kameze nk'akabutura, hanyuma warangiza ugakanda hano kuri share, ubundi ugakopiya link. Reka tubikore twihuse. Hanyuma dukanda hano kuri share, tumara gukanda kuri share dukore kopi ni ahangaha handitse kopi link, ubundi wamara gukopiya ukaminimiza screen yawe kugira ngo wongere ugere hahandi za tasike zawe ziri. Turaba twihanganye noneho za tasike zigaruke, turebe ko hari impinduka. Twibukiranye ko iyo hariho impinduka hino ubona yuko byahindutse, go iba yavuyemo hajeho verify, tuterekamo ya link. Ariko iyo itajemo verify, ubwo aho akiri go urongera ugasubira kuri Twitter, hanyuma ukongera ugaslidingaho gatoya mu gihe gitoya, ubundi ukongera ukaminimiza bwa kabiri, ugahita wongera ugasubira muri za tasike zawe. Mube mwihanganye gatoya rero bifunguke dukomeze. Urabona yuko ntago iyi go yavuyeho, turongera dukandeho dusubire kuri X, hanyuma turagenda duscrollinga gake gakeya kugira ngo twongere tuminimize. Nta bindi bintu nyine hano baba bagusaba, ni uko uba wasuye uru rubuga rwabo, ahanini nicyo kintu baba bashaka. Hanyuma ukongera ukaminimiza ugasubira kuri za tasike kugira ngo urebe yuko habayeho impinduka, haje verify. Nubwo byaba kabiri bikaba gatatu, usubirayo nyine kugira ngo iriya tasike uyirangize. Uba ugomba kuyirangiza kugira ngo ziriya point uzitsindire. Mwihangane tugaruke ubwa kabiri, yego ndabona nta cyahindutse, turongera dusubireyo. Nakubwiye yuko nyine urihangana ukabikora. Kuvuga hano ndabona byahindutse, ariko dusubireyo tuminimize, dusubireyo turebe. Dushobora kuba ari n'ikibazo cya network muri iyi minsi iri kugenda nabi. Iyo uhageze ugasanga byabaye verify, ubwo ukanda kuri verify, hanyuma ugapestingamo ya link uba uzanye, ukandaho cyane, ubundi akaza paste, ubundi warangiza ugakanda kuri verify. Ubwo verify iyo uyikozeho ni ukuvuga ngo bahita baguha za point bakwemereye. Ubwo turahita dukanda he kuri claim point, duhite tuzihabwa 10 point, 10 duhite tuzihabwa. Dore ni izi ngizi, turahita dukora claim izo point tuzibona. Hanyuma turahita dukora iyi ya kabiri kugira ngo nayo urebe point ngizi. Dukanda kuri iya kabiri nayo turebe. Hari igihe iyo bazanyeho nyinshi umunsi umwe ntabwo zose ziba zigoye. Hano ni iyi ngiyi ya mbere n'ubundi bazanye, usibye yuko nyine ushobora kugenda urayikinga, ntabwo ari ibintu bikomeye. Hanyuma tukaminimiza tugasubirayo, tugahita tureba yuko hari icyahindutse. Dusanze kitahindutse, urabona hano ko ntabwo bigoye, kubera ko n'ubundi ni nk'iriya ya mbere baba bazanye.
yuko n'amapowenti ntangana, hano hariho powenti 5, kuvuga ngo urahita ukanda claim, hanyuma baguhereze twa dupointi twawe 5, ubundi duhita tujya kuri balance. Mwibuke kujya mu mininga buri munsi kugira ngo mugwize umubare mwinshi w'izo babemerera. Iyi ink twatangiye kuyimayininga ejo ku itariki ya mbere, ubwo urumva yuko rero niramuka itinze tuzaba dufitemo nyinshi, dore ko zitari no kugenda zitinda, ziri kugenda zibanguka. Urebye nk'ubu ngubu izo ngize, ariko utu tuntu tw'amatasike bashyiramo dutuma umuvuduko wawe uzamuka. Urumva niba umayininga nk'eshanu cyangwa 10, ziba zikubye 2, haba hiyongeyeho utuntu twinshi. Ubwo rero ikibazo cya netiwaka nicyo cyatumye nyine gakomeza kurodinga, ariko ntabwo bigoye, ni uku nguku biri kugenda birakorwa. Kandi refreshingi dore ko hari igihinduka. Gutya urabona yuko ubu zirarangiye, ubwo igisigaye nyine ni ugukomeza tukamayininga. Urabona yuko ngize ink 39. Ubwo rero mwese mukomeze mu mayininga. Abambaje rero ngo guhuza wallet twabikoreye ahangaha, kugira ngo umenye yuko wahuje nayo, kanda hariya nyine kuri wallet, ubundi ugategereza gato bikaza. Na za zindi twamayininze za mbere zaraje, ni izi ngizi za peni. Ubwo izi ink ni izi ngizi tugize, kuvuga ngo rero igisigaye ni ukuzategereza izi ngizi bakazatubwira icyo tuzazikoresha. Wallet iba iraha. Umuntu utarahuza wallet yiwe na metamask, ubwo yagerageza agafata wallet yo muri metamask. Twarabibonye, abatarabibonye baza gukurikira ziriya video za mbere baraza kubibona. Gufata wallet yo muri metamask, warangiza ukaza ahangaha kuri wallet ukayishyiramo, ubundi ugasevinga. Ntihagire umuntu ukora hano kuri remove, kuko wakoze hano kuri remove waba uvanyemo ino wallet address, kuvuga ngo byagusaba kongera kuyishyiramo bundi bushya. Cyokoze usanze warashyizemo itariyo, wakora remove hanyuma ugashyiramo iya nyayo. Murakoze rero, mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao.